process. Assalamualaikum, good morning guys. Mayam eigi YouTube channel welcome toujari. Hojitagi Manipur dagi oina taurani metro station da leile. Ngasi irai leile. Ado office ke tamai ta thokle. Na ama wat ni ai metro lakadaba. Yeng minarase. Tidagi eigi office yogora metro station mari changi. Ado mafam toujarakke. Aduga ngasi vlog ase eminarase. Eigi Dubai da Ramadan da kamaina myam toujarakke moi yengbiu. Aduga yaragadi moi to friend jingda share subscribe tobina hai view na nungai jagani. Oh sini metro station Dubai ge announce sau thore metro la tàu ni sidagi chang eigi station je yeng minhar se banya se square station ne go southern Union. See Union go. Union metro station. Red line, Amasung green line interchange. Union metro station go. Masida red Amasung green line interchange away. Asisi kina Expo 2020 chakka line ni. Dubai ki famous oiba area sing duloina uba phangane Expo 2020 ki route sida. First no koi uba phangane metro ki route tagi Dubai frame uba phangane Amasung cantilever building uba phangane Amasung future museum uba phangane Amasung Burj Khalifa uba phangane koina hena lam chakla bata rabdi koida Burj yaorabsu uba phangane asigi line Expo 2020 ki line asida koina Dubai ki famous oiba ba mafam sing koina uba phangane koina Dubai da lak bata rabdi Jackson the rule yang Jackson ni Dubai ki atu lam lamana ni ani duna koina lak bata baso sil lagai yem batai mathangi eigi amak Israel kan nam yaudara ani adu ana koida hajarake أبو بكر الصديق الأبواب سوف تفتح من جهة اليمين. The next station is Abu Bakr as-Siddiq. Doors will open on the right hand side. اتصالات من EM. Airport ni guys. Yung flight pa yan. Abu Hair. The final destination of this train is the next station is Abu Hair. Abu Hair yung metro dagi kumlay aduga si eigi station ni eigi office ni aduga si masjid sila ren namason balak ko ini yam nak nei office yo ga pe ko khala le adu complete tau ju lo ni aduga no hoi da update tau jarakke exit kip gate le no hoi car to thomaga 3 dirham detect tau kai double decker bus nahi jare sida bus to ni Abu Hair ni luxury limousine nong kai nen ubo phangani sida loi kham le re mo celebrity singa tongaga maja tawba gari singa ni metro dagi thukle metro dagi thukla matong na hek opposite tha eigi office lai jare thula jangil ase taba am ta se hana loi chil burake adu kan hoi da pau forake kai til nei do hoi da wala ke khwai da gi toina uba gari ha Tesla tar taxi hoina uba phangani Dubai da Tesla se taxi hoina chele adu Hyundai gumba sumba se taxi hoina chele silai hi outfit che to phang so guys office yamna inchikpa hai tane hunted office ka man mi am phu da bani yam decent oiba office assalamu alaikum office ne thang da si mun tau je tan tan se sa sa bani na ren in thar aga oina ai ha ga ujjarake outside ki view sing no and here loi jin na tau se
ꯃꯥꯅ ꯃꯥ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯔꯦꯗꯤ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯒꯤ ꯑꯁ꯭ꯋꯦꯗꯒꯤ ꯆꯠꯄ ꯇꯥꯔꯦ ꯗꯕꯜꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯣꯗꯁꯦ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯊꯛꯇ ꯈꯔꯩꯁꯦ ومعاد القيم وجعلت غرس المبادئ للأعمال الصالحات وأن يجعل سلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد guys namaz loi rakle kaloi na office ki mai kai pang lakle stop thabak khara lai adu loi jilurage aduga ingi mai kai pang lani let's go guys thabak loi jilage aduga pingalse so file ready ho chuka hai guys abhi 3 o'clock ho gaya है Limousine sang đó theo tụng nín ra cầm mấy cái rô mềm sẽ tụng nín ở đây thì tôi là cái này jam này metro đi office tới cái hết opposite tới cái card thì sẽ thầm mà này thầm bằng một tung đó card top up tới chạy lại rồi lupa kaya no ay 10 dirham na 10 dirham naman tapos siya hapam hap tang lagi matong sa 550 se 15.50 we an adu oi di fo card se satok pe gal je oi matong na print lo ning di lo ro to ka card se so lo thok pi ro ne card tap to ro ne di lift la ko na phai ya ai video xin ngày vừa ta là like comment share subscribe to view mà bạn đi là cái đâu subscribe to view myam rồi tôi cũng myam để cho em video Dubai cái experience có thể là chỉ có oiba là có đó khá là gian tàn đó bạn ai cái through đây kì so lại train lại em view myam ở xe building này guys, roja oiba ni na wa yam load magamdai. Sorry guys, mathang gida wa ai jama upload toujarakke hujik ko ina ai manipuri ki vlog ase yang be sitane ina haijani Sun Union se ina ni ki confirm ne adu na kwai da gi chenba line ne Union Amasung Burjaman metro station 500 600 meter muk chat kani sidari road yo ko ke ja oiba ni na passing oiba ni na wa su yam load magamdre atu na yam sau bi ni ro warau bi ro ina khamjari microphone lawraga microphone dagi fajana amka improve tawjarake office dagi na yaw ko the 20 to 25 minutes changi hardly yam mathang update mathang teacher age ko ina sada ai sai rom yaw jan la